Hamisi. Muno mulikito Josephat Hamisi asorobotirwa senchira ayobo ikiranugo tigana na yubono moncho murigani gaba igeni bekanse Catholic asirito kuri arabachengera lituko liyeli bugose asho wanazire abwase banyara gusanga sobwamo ase kanisa ya Kisii parish ni gobono omukatekista Francis Mireli anyara kuruli bagari yabena ko bori yabigeni yabo konyara gutumeka litukere aso konyara wite ibe byabo kerekeri bagende tukwerobelia asiri tukolinene liya Good Friday nabo igona Easter Monday. Kwa hapa leo kushiriki misa ya Jumatano ya Majivu, na Jumatano ya Majivu ni sherehe ambayo inaanzisha kipindi kitakatifu cha Kwaresma. Katika kipindi hiki sisi kama Wakristo wa Katoliki tunajiandaa kwa sherehe zichazo, sherehe za Pasaka. Tukeli gali elibu litana nene litukoliyo gotoinyolia intwe buna Abakristo muna mwanya abantu atonge tukolwa samaraba nande naira na samaraba iwe tumanyenga intwe mbasinto bayiraba na mono aseri tukeli gali elibu togotebigwana twetie bibebyo ito na twegene nchiri neyo nerenga kyelia Abakristo asensengima na monoke ngima bagusangirekanamo aso chaka amagoro akarima amatukenda rongene